لێبێت و ئەم کاتتان باش. ئەمریکا بەنیازە گەورەترین باڵەخانەی کۆنسڵخانەی خۆی لەسەر ئاستی جیهان لە هەولێر بکاتەوە. بۆ مەبەستە جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بەیانی دەگاتە هەولێر و ئەم کۆنسڵخانەیە دەکاتەوە. ئەمە نیشانەی بەهێزبوونی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و واشنگتنە. دەمەوێت بزانم ڕنگدانەوەی کردنەوەی ئەم کۆنسڵخانەیە گەورەیە و وەروەها فراوانبوونی ئامادەیی دیپلۆماسی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان چه ڕنگدانەوەی بێت لەسەر پەیوەندیەکانی واشنگتن و هەولێر. بۆ مەبەستە گفتگۆکەم لەگەڵ نوێنەری حکومەتی هێرمکوستان لە واشنگتن تریفەخان. زۆر سپاس تریفەخان کە لەگەڵمانی. زۆر سپاس کاردێر. ئەوە دەزانێت کە ئەمریکا دەمێک کە دەڵێت ئەوان پابندن بە هەرێمی کوردستانیشی بەهێز لە چوارچێوەی عراقی شێرگرتوودا. کاتێک ئەمریکا گەورەترین باڵەخانەی کۆنسڵخانەکەی خۆی لە جیهان لە هەولێر دەکاتەوە، ئەمە مانای چییە بۆ پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و واشنگتن؟ بەری هەر تشتی گەلێک سپاش بۆ میێوانداریاوە. بیا من ئەڤ یەک ڕنگبەدانێکە بەهێز و زەلال ئا هەڤبەشیەکە کەڤنار ئادنابەرە کوردستان و ئەمریکایەدەیە. ئەف پەیوەندی vediگەرە چەند دەه ساڵên hevbeşiya stratejîk ku di nav salan de bûye sedema hejmarek serkeftinên mezin. Ez bawer dikim ku vekirina mezintirîn avahiya konsulxaneya Amerîkayê li cîhanê li bajarê Hewlêrê nîşaneke xurt a wê peywendiyê û baweriyeke mezin bû wê peywendiya ku Kurdistan bi Amerîkayê re heye. Em dibêjin ku Kurdistan wekî pêbawertirîn, ceribandîtirîn hevalbend û şirîkê Amerîkayê dimîne. Di 10 salên pêş de jî em dikarin ser vê yekê berdewam bin û bi coş li benda vekirina avahiyê ne di çend rojên bêde. ئێوە چۆن کردنەوەی ئەم کۆنسڵخانەیە دەبینن لە هەولێر و کاریگەری لەسەر پەیوەندی ئابووری و ئاسایشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و بەغدا و واشنگتنش دەبیت. خۆ دەزانی ناکۆکی زۆر هەیە لە نێوان ئەو دوو حکومەتە و ئەمریکا هەوڵی داوە چارەسەریان بکات. ئێوە کاریگەری کردنەوەی ئەم کۆنسڵخانەیە لەسەر ئەم هاوەنجێ چۆن دەبینن؟ بیا من یەک ji armancên serekeyên vê îdareya Serok Trump aştî û aramiye li rojhilata navîn. Lê berfirehkirina têkiliyên aborî jî dixwaze. Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî di vê armancê de xwedî heman daxwazê ye. Ji destpêka îsal ve me kar kiriye ji bo berfirehkirina peywendiyên xwe û bihêzkirina hevbeşiyên aborî bi taybetî ve berhênana Amerîkî li herêmê. İsal Mesrûr Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê serdana Washingtonê kir û tê de hejmarek rêkeftinên bi bihayê çend milyar dolaran bi kompanyên Amerîkê re îmzekirin. Em li ser vê rêçikê bi du şandeyên gelek bilind ên bazirganiya Amerîkayê re berdewam bûn. Ji bo yekem car îsal şandeyeke ku ji alî Amerîkayê ve tê piştgirîkirin li gel Odaya Bazirganiya Amerîkayê serdana me kirin. Her wiha hefteya borî jî me pêşwazî li Encûmena Bazirganiya Amerîka û Kurdistanê kir. Ev armanc ne tenê ji bo melpêş e, lê belê ji bo hikûmeta Amerîkayê jî wiha ye. Berfirehkirina peywendên aborî ne tenê li Kurdistanê ye, lê belê hejmareke zêde ya kompanyan jî dixwazin li Bexdayê kar bikin. Biya me serxwebûna aboriya zêdetir, berfirehkirina zêdetir a peywendiyên aborî û veberhênana zêdetir ji bo hemû welat û Herêma Kurdistanê baştir e. باس لەوە کرد کە پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و واشنگتن پەیوەندیی لە مێژینەن مێژوویین و ئەمریکا پابندی خۆی دەربڕێەوە بۆ پشتیوانیکردن لە هەرێم کوردستان نەک تەنیا لە ڕووی ئابووری لە ڕووی ئەمنیشەوە بەیەکەوە شەڕی داعشتان کرد. فراوانکردنی ئەو ئامادەیە دیپلۆماسیە چ ڕنگدانەوەیش دەبێت لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و واشنگتن لە ڕووی ئابووری و هەروەها لە ڕووی ئەمنیشەوە. Ez bawer dikim ku planên gelek baş ji bo wan berfirehkirinan hene û diyar e ku berdewamiya piştevaniya darayiya ewlehiyê girîng e. Em hîn jî li bendê ne ku hikûmeta Amerîkayê sîstema dijdironan bide Herêma Kurdistanê. Ew sîstema berevaniya alîkariya me dike ku em herêma xwe ji wan êrişan biparêzin weke wan êrişên ku me di dawiyê de dîtine û aloziyên li herêmê kêm bikin. Biya min di demeke de ku warê ewlehiyê de armanca sereke ye, ez bawer dikim ku peywendên aborî yên li gel Amerîka û hevbeşên navdewletî jî armanceke geleke sereke ye ji bo hikûmeta Herêma Kurdistanê.
من ئەمەی پرسیارت لێ بکەم سەبارەت بە هێرشە درۆنیەکەی سەر خۆرمۆر کە یەکێکە لە گەورەترین کەڵگەگازیەکان لە هەرێمی کوردستان ئێمە بیستمان کە سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی داوای لە ئەمریکا کرد کە جۆرێک لەو سیستەمانەیان پێ بدەن کە بتوانن پارێزگاری لە ژێرخانە ئابووریەکانیان بکەن. گرنگەوەشمان لەبیر بێت کە لە یاسای بەرگری نیشتیمانی ئەمریکا ساڵی 2024 بڕگەیەک زیادکرا بوو کە وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی جەنگی ئێستای پابند کرد بە دامینکردنی ئەم جۆرە سیستەمە. بۆچی تاوەکو ئێستا سیستەمەوە بۆ هەرێمی کوردستان دابین نەکراوە؟ I would say the government continues to work on that mandate that is in the NDAA, as you had mentioned. بیامن حکومت سر کارکردنەوەیەکی بەردەوامە و دیاسایە بەرگریان نیشتیمانی دەهاتیە وەکی کوتە ئاماژە پێ کرد. ئەس دەزانم کە هەردوو وەزارەتە دەربە و وەزارەتە بەرەوانیە کار سەروێ پرۆسەیە دکن. ئەف ji ber çend sedemên cuda hatiye paşxistin lê ez bawerim êrişên vê dawiye û bandorên êrişên vê havînê piştî ku êriş ser hejmara kompanyên enerjiyê yên Amerîkî hat kirin wê wa bikin ku dayîna van cûre sîsteman bi lez bikin. Ev erkame û em gelek kar dikin ji bo daxwazkirina wan ji hikûmeta Amerîkayê. Ez bawerim hikûmeta Amerîkayê ji rewşê tê dikêje û dixwaze li ser vê mijarê alîkar be. The US government understands the situation and wants to be helpful, and that process I know is underway currently. ئێمە دەزانین کە عراق و هەرێمی کوردستانی شاتونتە ژێر ڕاداری واشنگتن و بینیمان کە مارک سەڤایە لەلایەن سەرۆک ترەمپەوە دیار کرا وەکو نێردەی تایبەت بۆ عراق ئێستاش خۆی ئامادە دەکات بۆ سەردانی ناوچەکە بکات. پێت وایە کە هەبوونی نێردەیش تایبەت بۆ عراق و هەرێمی کوردستان وا دەکات کە کاریگەری ئەمریکا لەسەر عراق زیاتر بێت و حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی لە کوێی ئەمەدا دەبینێتەوە؟ Yes, I think it's a very positive development that President Trump has. بیامن ئەف پێشاتەیەکە gelek ئێرێنیە ku سەرۆک ترامپ نونەرێک دەستنیشان کiriye. Ev têwê wateyê ku hebûna barê li ser vê herêmê ji bo serok girîng e. Biya min ev peyameke zelal e. Em li benda karkirina li gel birêz savayan e. Gelek hevalên wî li Kurdistanê hene û em li benda serdana wî ya bo herêmê ne. ئەمریکا ئامادەیی دیپلۆماسی خۆی لە هەرێمی کوردستان فراوان دەکات. ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هەمان هەنگاو دەنێت لە واشنگتن ئامادەی خۆی لە واشنگتن فراوان بکات وەکو وەڵامدانەوەی ئەم هەنگاوی واشنگتن؟ Yes. So we've been working very hard to expand our engagement. Em gelekî kar dikin ji bo berfirehkirina têkiliyên xwe, hevahengî û danûstandinên xwe ne tenê li gel hikûmeta Amerîkayê lê belê li gel endamên Kongreyê, navendên lêkolînê, şêwirmendên siyasetê û veberhêneran jî. Ev armanca serekî ya min û ofîsa min al Washingtonê ye ji bo berdewamkirina wê berfirehkirinê. Biya min serdana vê dawiye ya serkirdayetiya Kurd ji bo Washingtonê û serdana berpirsên Amerîkî û endamên Kongreyê bo Kurdistanê wisa dikin ku em nêzîktir bibin li bidestxistina armancan û bihêzkirina têkiliyan. To Kurdistan that we can achieve that closer strengthened relationship. دوایین پرسیارم دەکەم باسی داهاتوو بکەین چ بوارێک هەیە کە تۆ بتەوێت یان حەز بکەیت لە نێوان هەولێر و واشنگتن گەشە بکەن؟ ئایا بوارێکی دیاریکراو هەیە کە دەتانەوێت بەهێزی بکەن؟ بەڵێ ئەزوو سەد فکرم وەکی من بەرێژی گوت باڵا مەیە تەمام لەسەرە ئەف ئارمانجە مەیە پێشینە و ئەم هەڤپارێ خۆیان ئابۆری بەهێزتر و بەرفرەهتر بکن. ئەف یەک جەم حکومەتە ئەمریکایە بە تایبەتی ئیدارەیە ترامپ جی بیڤڕەنگیە. ساڵە بێژی ئەم دێ سەر vê ئارمانجی بەردەوام بن. لێ ئەز دەفکرم ku divê bala mel ser ewlehî û parastina Kurdistanê û berevaniyel xwe be. Ji bo vê jî pêdivî bi pergalên dijdirone û berevaniyê heye. Ew dê bibin beşek ji armancê me yên pêşîn ên li gel Kongre û yasaya berevaniya niştimaniya Amerîkayê. Em hewl didin ku herî zêde dostên xwe bînin Kurdistanê. Yek ji hewldanên herî bi bandor ku em karibin bikin ew e ku em bikin xelk biçe û serdana Kurdistanê bike û hemû an bi pêşketin û astangiyan bibînin. Ev jî ji bo wê yekê ku dema ku vegeriyan Washingtonê zanyariyên pêwîst cem wan hebin bê kadê çawa piştevaniya me bikin û alîkariya me bikin. Thank you so much, Trifa Khan. Gelekî spas. زۆر سپاس بۆ ئەوەش کە بینەرمان بوون.